Hello. Oi. Oi, Ito sa Manu. Sini boram gunang Tuesdays ni Tangpang. Boram gunang late ex Forest Minister Lt-Drau Kumar Reang norok bai baksa tangsungpal. Pia bata buk tini o songsano yakrai thangkakai oboni bagoi nung nini experience ni mote nung je borok bai tongmarok ke bung bai norok je tangma samungrok baksa khai choba khlaimarok omono kise explain khai jono side khang. Bele ke Khamo, one of the founder member of formation of the interest of indigenous peoples. Dofano mutangna bagui puya lam phunuk nei borom gunang ata akra DK Reang, full form Lt-Drau Kumar Reang. Mia langma chokha bone bagui ang sak tai mothane ngai tai sini edisi procession ngibo beleke khamo bini atta piro shanti tongtung bini family members tai bini sandai roknobo boru baksa chung khamoi tongne saklai aw Chini Tuprani Laibumao Pula Tiprasado Pano Shisharinai Tiprasado Pani Hangtanani Bini Sangbidanik Odikar Mo Andolono Pula Chungnuka 1967 Pula Regional Political Parties TUJS Bumungruik Kaimani Ulo. After 10 years, 1977 31st December, Tipra Hastewo Bidhan Sabha Chongmaringo, Apuru Puila, regional political party alone, Bidhan Sabha Chongmaringo contest Klailagi, Bidhan Sabha Bishingo, Khorokburei, member of Tripura Legislative Assembly, Sramjamani Bishingo, Bo Khoroksa. Chini Lt-Drau Shantir Bazar ni Botini Krika Ompi Kandoni ex-minister Nobeno Jomotia Bobo Krika Bagmani Titanai Roti Mohan Jomotia Bobo Krika Horoksa Tonko Chini Borom Gunang Horina de Borma Bongi Tangmabai Bongi Chobabai Chumkishimisha Haki Filimanka Abochini Lt-Drau Kumar Reang ni Sri Klaimabai Atto Bolidan Hayungo Chungkanawo Kasha Itihas Tini Chokha Chini Borok Dofani Bishingo Mia Kaiba Bru Reang community ni Bishingo Chungkanamani. He is the first graduate of the among the Reang community. Botini Dofani Bogi Shamun Klaya Hankai. Botini Asuke sacrifice Kaya Hankai. Tini Edisi, Tini Kumulun, Chungaba Imang Haima Tongai. Tini Kobangma Harok Kosok Tamani Chung Kipili Maya Pano Gobang Machini Hak Kosok Tamani Chung Kipili Manka Abo Lt-Drau Kumar Reang Sumi Bongi Obodan Bongani Kogia Tabok Chini Youth Dongabon Sanamu Chungo Kutal Jorao Gobangma Jorani Bichinti Joraboy Mutangi Gobangma Kaine Kintu Pula Lama Punumai Jati Mutsumai Rokno Jati Ti Hunay Rokno Borok Jora Kasha Oro 10 Komultila Nishimi Monogat Monozora Himui Tango Mononishimi Boro Jorakasha Ambasha Himui Tangayu Telemura Himui Tangayu Nogotonia Saya Did Gobosha Borok Sobakai Chonguti Shaka Angodi Zaborma Omio de Borma Devoto Koloi Mogendo Zomotia Borokbo Jungjotono Bongni Kogno Nugui Borok Samani Nugui Sumtini Ozaga Pashokoja Kaji bono beleke tam hunai bono bukha kini yogo jong bini tangbaya samung jong bono khainai jong samai tangja abong bini tangbaya samung tongmani tebo kobang kini tiprasani ya phawo dofan ya phawo tebo kobang ma constitutional right nani hunai borok samai tangmani mo samai na chen tangbani beleke khakamo asunong chitung bini tam hunai bono akta
Kiro Shanti Mui Tongtong, Omor Tongtong, Drau Kumar Reang, Omor Rohe, Jeng Bini Kongno, Sabaibo, Paya, Hambai. Presiden Lt-Drau tadi. Ke mana Babronjon Revenue and Land di sini. Ada mana Lt-Drau Kumar Reang, Federal Worker Minister, X. Pakai kantor kuni MDC mana Lt-Drau. Nốt kumi ông ye ke ha sini. Ebo pakai para kuni ông ye, para korban membeli ông ye. ES Lt-Drau. Karen ko ito. Sini Reverend Bonjoy. Binin mang dan komuni zora. Aku binin mang not so hapo timuni zora. Nubro zoto no taha ya gusok kami. Chung sini bo Lt-Drau Kumar Reang. Jadi akan membangun proses apa sejauh bahkan sangat Apa itu botolnya? Itu botol. Bukti itu lah. Kalau. Boleh. Ah, begini apa?